morning mutegeri wa Meru TV gilokite ndaike 19 kinyuma thile charo kiri kumba kwethira chikiro amambetikiria kuwate wene akiri chunchiketo ke bile ke Meru TV rukiri arantu kuchonda tomba kwethira tukiwatanira na atalam na athuji ba siasa kenda witana mbere na kumba kwethira tukiarire siasa na witana mbere aba kaunti ya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya kenda kinyawe uria uko kumuchi bomba kwethira wina kanya akakumenya ni bibi kuendelea akaunti yeku na kaunti kinya mutori amona kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya siasa no kachitana mbere na kumba kwethira chikiwata monki ntere mwanya na kinya kaunti ya Meru no kachithirite chigeta na mbere na kugwata mwanki thigurune ya Kenya siasa akwena muthutire ya siasa na narantere chia Tharaka amatu no kayetite na mbere na kumba kwithira yagita na kugwata monki mkuruki no tukwithirite kwina by elections chirigiri kumba kwithira chibuthika mwicho yo mweri yu narantere chia mbere no thinde siasa no kachitite mbere na kumba kwithira chigita na mbere ende betikire kuta tukiari muno mantu yege siasa ciao Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya akenda kumenya ni ndithirite abigita na mbere uni wa mbeta muthoni wa KIRIAMANA kama kawaida na mtaalamu na muthuji wa siasa na kinya ni musiasa na kuromba kinya gitikia siasa na ndi full package na matomo ingi yara tukomba kwithira tukiariria twarire kiri mitandao yetu yo kinya ni Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amona kinya twandikira ntumiri ukulukira namba ya SMS ni 0748918901 0748918901 muthanya ya goronga bana wa kaunti ya Meru mutuma twethinga na rombere kwithira gikinya kirigaro ya MCAs akana na county assembly ya au Meru no amba kwithira akiariria ire gwitona Gichomba state county address na rombere kwithira keremantu kathomba tiramenya yero witikaniria yo na yero tiwitikaniria na yo ende tukomba kwithira yonthe tukiyailia kwa undani. Karibu sana. Thank you so much. Kede mutegeri wa Meru TV ura au kwaniriria awira mbere ombe kwithira gikumenya mautegeri na muthikiri wetu wa Meru TV chige kanya ka ukethie kuma thuci monkanto nyiri rietwa kawithire mbeto wa mheshimiwa Mutombi Oloirangi ka LAING'O junior siasa mbumirite chikombunge katigania East wondine Muthara na ngabwira bwe ya kwetu mbe kwaraniria na utarana na inya kwirana yonthe ara tukumenya na inya ara kumenya tuire kurukira namba igu kuona kionini. Karibu sana mheshimiwa Mutombi. Thank you so much. Kironi gwite mheshimiwa Lairangi. Gutena thina na inya LAING'O junior still. LAING'O junior. Na by the way LAING'O junior na ata wonere wikinya wichita LAING'O junior. Kintu kembere ukiwa rietwa yari ki kwetu na araura itwera gikuona antu baraba kwituria na wingi baketha bena ochamba na bange ba tena ochamba batikibokwa rira ngichumiria siasa ene kwina baba ingi ba mena area na kwina baba ingi bona ya kantiumba ende kiyonthe ndona it is possible so kintu iwengwa wituma na kwituma koku wengwa ikuringana na vision ira yo ngo kona hakyo ne kikira kyo ngo onete so igiketumire rietwa erere yanjio chiarwa ukanjia kuma initials ikwaria muntu ura awete community yetu ya ntu ya Muthara ya tigania na wewe ngwarira aitabori kwari na kiuthurano kira kethe so na ethera etumika ya nchamba ya area eu na rira harakia uti muntu mupinga so the same way ndona nani in the same no mbanjie gwi ije empower nini ngona inyokerwa wi ije empower wengwa ikintu ke wikuria na wichukiria wengwa kiende ne spirit yeku so ukeria wichi yari yetu at least rire umbikia kwa line na kintu kira kina value ndene that tribe ka community so kwina etawa LAING'O ngochuko na mtu weta otherwise manti ama ingi ya ira ukurukira au no kona ya maingi ya irire but on rieto ya reta yukiria LAING'O junior ndawira at least no mbeye ndi kianana kia generation yechi arithai kumania na ira yari kwo urakumba kuturia sauti yake ki mantu era yonthe yaremete ki community kama antu era antu bakurukira ya maumu ugeria kuturia sauti inyawe thabu inyeli so ya thayu kona tu inyeli mma kama antu yo karaya maingi mma waturia sauti yekwe kayikana kwina mantu yakario erawa ikurira ka ekunyinyila either no ithire rumi kana rumene so ukare oturia sauti yekwe itho nyinyila kaurira antu batemenya kwibubu itate abu kuendelea
so ngaukunyola thai lazima uringe karerembe uwa at least tiga oira atia kenda ungiamenya ketha nukumbirwa amba kuwa tigana nwe so ibyo byatumire na rieto rino reumirire au so irieto re uchamba kai muntu ena uendre ne community ka kurai kintu kigeni kira kitana kuonekana ringi so I think into ebibi bimbige kwa definition na I thank God. Karibu sana LAING'O Junior mheshimiwa kurombenya kiti kia MCA ndene ya wandi ya Muthara na raki shikombunge getia nesti enao nwithire tuna kanya gakumba kwithira ukiliunga ntereche Muthara na Kinyamu no kaunti ni yetu ya Meru na igoro gavana wa Meru mutumantu tinge na rombere kwithira kibwithia address ya county address na rora kirigaru ya MCAs kana county assembly ya Meru nomba kwithira kiareria mantu kathumba na arariri wetu na mbere maendeleo kaunti ya Meru mantu jegi urimi mantu jegi security na mantu yanga thumba irayo arombere kwithira akiariria enao nwithirite ukichungumane na antu na kuthilunga mantu arombere kwithira akiaria kana uwe we mheshimiwa Lairangi umbike ku rate address you gichunji kiambiana out of 10 out of 10 at least no make it ithatu tendo me asiro te me asiro nto nyi bayo kete kanya ko kanene mama na ibayo kete nyi initiative ya kwita mindiene na inya wita assembly na inya kuringirwa kelele kiraringirwe ikintu igeya na mbuibwega sana at least ni mkumereke history and then county Meru bwenyu mwere bira twirite experience ya 2022 if I'm not wrong arira kwari na MCA na executive awatenirite so this address ka county address nirare na mantu ya maingi ya kuwirwa na kwene ya maingi ya kurea nayo na kwene ya maingi ya kuwitikaniria yo of which kintu kembere ngwitikaniria ni ari kintu kya urumwe na nkawibwega at least county government watanirite na assembly which is banned na kumita kintu kiki na kintu kitina inyamuthiatire nontu ba in fact watching dog muntura ategerete kintu kira kikwiya ndene county national government rene kanira ke funding kambeja chionde cheki county government ke policy kubwithu ni assembly ni abati kuthiatira sheria ile chionde babwithite bakona ke iji kutungatira kwa itutungatirwa batirira bunkumanire na yani mundu na muchore bukaria na antu amwe utiona kiuria kyo muria so kuna at least ya county government Meru etitite boya na rero ku etitite boya ikonania kwena antu bakaumia na antu bakaumia no batwi antu bande ka ananchi bakawainda na rero tukumia turumia nimbi tax payment ile igweya kambi chonde ikwa from kuma national government si kutura ili maendeleo utimendeleo tukona no ntorende antu babati kutungatira mantu ya maendeleo na baraba bati kuraitha ka gutegera into bibona byokinya kera bibateri ka bora byandiki maukune bitakinyanira so oni kintu kembere eu ni kuriana nio but ka account address was good na ni etire boya gutara ya gichachama ya bora kwa rikula stili ke the former governor Kawira Mwangasa wana bora MCA bonde bamutire na gintu ekira babithirie last year ire itare itubia na nya tukuiboya but tuge kunkumira ke miaria yothe rangavana araririe kwina into bimoni mbumbigia kwita kinyume abyo na miaria ke ndiwa ni umwe ya mimiki komimiki ni umona kwariria na ndene na kiwe eketa in a negative way ya utongoria bwawe no utongoria bona na utongoria no mwake kioni brao kirigera kikwira arora kwisawa na ara kutisawa so miarie ku gavana oni na tia kwende tuthurene itwendene te kuria nabu but kubati kwiro marora kwina uma so kintu kembere miarie ku kwaria irari more so on paper but it in practical sa kitu kiwa manto practical kwina structures ile batio na kedha structure ilio kwina critical challenges ile bati kuandreswa structures ile ilio na bira mostly antu ba Meru ba kondimandi bandimandi kintu kiwetwa decision yenjia
na kwithire kwina kioneki kikendre ne otongoria bogu batikibi byonthe turona mustire ki maratasine na miario indi tutikona practical ontukentuke mbere tuilela kwina lack of transparency in the government ya county government na tukiwa kwina lack of transparency the same way kwina stagnation na tukiaria manto stagnation kwina manto ya maingi yambike kunkumero kebiele kwina policies liko bwithu chongwa which are very questionable so tekwende kwaria manto ya maingi muma komburia manto ya overview yeyo but tukiarakia oma kwina mawathe ya maingi ya kuonekana ndene county na county rira watanire na muntura wewengwa au mitegera yayo MCA na MCA ngwichi ayitu kumengu ithatu ya ku represent yantu barabongwa bamuthurite kebiele wewengwa abwithe sheria ya chitu kwa policies ira chi questionable na kebithatu iwe wengwa ku oversight kira kiongwa policies ya kubwithia yes I represent yantu assembly abwithie policies na arike kubwithia policies athiatire yaone policy ira chiongwa chikwa met that is oversight but ki county government ya Meru turiona aba watanirite na iba mamita ndene kimwe na executive ngwe ni ya kuimplement mantu yara yabwithirwe ni assembly na kethira baba tumba kwitania boya irokona ndingo chekoti chibati kwithiririo ontukona thai kwina kesi kuendelea ya mantu ya mewas ateme akethira ria wea but ukwaigwa eturuiro kathita rukaingwa antu ba mewas no batie kunywa roe no ntubambi kwina illegalities chukumirite ndrene ya utongoriene bwa mewas na inya kethira popongwa batithiritie kwina mantu yethera yario channels ibati kwithirio ikiyulila kwa kethira ni utungata bora antu bakunywa roe kethira imbiuzire ibati kurewa ikethiire kethiire mantu ya ruru kaitwa kwina mantu ya maingi channels so kintu ekio kethira assembly batumba kuthiatira county executive tumba kuthiatira then tukona ende thingo che koti chikanjia kuritangwe the same way yao an example tukuwa rera tukuona kwina lack of development na utongoria boku wewe ngorero nywire muma baba we mutuma ntwethingia kawe ngavana Meru kawe mbosi Meru kawe manager Meru wewe into strategic viroka bwithia within 100 days tai mwaka tuthirite na ntuku weguru but we haven't seen mwaka wena ntuku yana nigana so they are more than nigana but wewe 100 days bikirukia meri thatu so meri thatu yongwa kulukire without nothing without I've done anything eyo ngo so waragia kintu statement na ndwari nyingi gethirio ma kutina action au tutamu na land void tikintu kikuendeleo so there is lack of development in Meru erero wengo kuwa wengwa ati utimbasari wewe ngo ikanwa kawarugura kwa igoro so kwina location ya located to education but uti manto ya county bursaries kiana ba secondary na ba tertiaries so an example technical ka vocation ito kubwithia mma kwina visit ijeto atia vocation training centers ya polytechnics no work bad you fund is the county government kethi manto tutors baba bati kuandika so kethira uti manto funding yeu yana ya baba bati kuthoma ambassador yu ina no atuba to expected that to tethia ke manto yeu it is through the county boss but you ngwari there is none like that dingu tukuona ke manto ya inadequacy ya infrastructure is gwetabura barabara chongwa atangete 1.333 billion keiji ondera with billion these are a lot of money so babwitheti ikanyo katel na itukuona nebwithetwe kwenda ka group kala kongwa county government ekuturesha na kwa mando contract na contract iko yanwa tuwe kwenja barabara ya ikwenjwa in fact taxpayers money kai kuthukwa na MCAs babongwa they have tukowa numa kulut no mwa ku grab no mwa kuthukia no tubatumira these millions of money through contract ye kwenja barabara imaraming utingirinding uteleveling paka bwithia yes ukubwithia maraming ka kwenja barabara within 1 or 2 3 days roho kukura na baibwithia ukona ka strategy ko ka kutegera boya baibwithia during the rainy seasons
within the process nye kiume kimo kitathire barabara ira eteretirwa igwita roe no eta asara witwa county government na twingo tuwita asara inye the turere rugirerwe ria itaroe toti wa marinya so mwekura aitite rura atumba mwekuru aitite cibitari atumba ukila inyaboya no tunaje tu rendi nyamarinya yewe atumba ukila boya antu babo tukuona ba iri wongo baketha bena changamoto tuye madhiko ngari itumba kunyana so we suffering our people na antu babo bongo tweterete pakudura antu bano weterete bakwinira antu bano weterete kuya kwaigana na maana ile kenda tu kuina so kuina into bibi antu betu nyama bati kwithira bakimenya civic education is good na ibo ntu tukuya ke platform ye at least tumba kwa highlight to kwira mantu ya ukona mantu ya bati kubwithwa ya sheria ekuke at one of the constitution wena supremacy na wena mantu ya manene mumao tibati kuingilwa ka kuitilwa theri gutibati wewe ngwa rira ukwaya na kura eku yethera eroe kura eku yethera barabara kura eku ikethera ndawa iro kuona cibitari ikethera manto development yana bandu bakathoma ke anto aya irati tiongo ti irati biwite tiatha ikubanga kwina mbundi yewikirwa ya kukandamiza antu kwina bills chikweya chekura antu ndene sector mira esi no utethia ki community but how are you now as the governor onto itu kuona game bills ichongwa wiki ki county na MCA bongo bakilukia roro they haven't consulted the experts particularly tutamenya ki mantu regulation ya national government buraba kuwa yes tumenya CS kawe wa agriculture au ona na county government ikweya gwitata kutethia ki bills iche miraji tabura this is questionable even ngukwira there are a lot of policies ile chi questionable ndene ya county assembly to Meru. Now kirithurano rwebe mbere kwithira biekuluka twithura kawira mwangaza gitwika ngavana wa Meru MC bakiambi kureta thina kwa twika ndika bakuruta ngwira iyo iba kubuithio oversight bakuria biuria na mantu yarabona yatubita boya iyo bomba kwithira pa address niketumia tumirene ndi mwankari kinya itara kwimpeach akawira mwangaza au mangavana wa Meru kagwa karikira ati amenya batu turi Meru twathwaniria atiri thina yari kawira na kawira netire ngavana mweru akumba kwithira kiyukio bichi na itwerigirite kuona ngwatano nene gatigati KMCs watanira bakiitana mbere na kinya kubwithia mantiera bati kumba kwithira bakibwithia menya batu tukiri nao meturi Meru aturona mantu jonte je sawa sawa mheshimiwa so gudodi ibo ya jana tubakuria kiriki but I want at least nyawa to compare na contrast twari kubwanania na kuita kiita tia na these two the former governor na current governor utimwanya non tukiona kibasha kione kemwe in fact you are my boss na ndiri munini oku okoloka ithira uri awe nkaendelea india chiaku juice none njire ruire agayana matangi na nugwirwa wewe ngwa itumaririe batu mantu ya ukoloni wa okolea tene county ni ari kwa okolea the same way strategy no chichu utumika urone nyaka wera by the no mwiri nyaka congratulations kwa kuintroduce okolea ni utumika tene nya national government kidura kindege so wera wa uka Mumeru otura kwa Mumeru maichaku yonde turona thai kawera kuintroduce okolea ni yere mutumanu wa wata na mutumana ame transfer kindriki thai bothe ibyo botumira ndene national government so kawire sa national leader tinya county leader na tukiria na ya tukuwa the county government ni bidirite kiona na kia no almost 80% competence ire riokuo ikona ni etina uma boya imbibi bati kubithirwa ndene county government na county government turienda kwa abati kwa wa mtura wewengwa aina uwe ndene county na ndene ya community wewengwa anakuona ni aina skill ka expertise ya kwa CEO ka manager imuntura wewengwa mbike ku manage kuringana structure cha different department no nanie uwe ndene yakwo na kuona ni kwena kintu kikuma but as per now ke mutuma ndiona mostly ithieta
ya michetho kuendelea kuo nontu wera area ya barabara ukaithiri michetho weya area ya manto ya agriculture ukaithiri michetho weya ki manto ya ugima bumwiri inya ukwanje ndi kugumu michetho saindi there is understaffing na tuku understaffing kwena antu bakwite totarea muntu no one lawama na akwa na no one inya tia ka manto yange yes as a staff kubati kubithiro replacement since thirikari ya nkumere uongosine utinya muntu ande kwa ndene county government so tururia ri ndene miaka ina yonthe uti antu bari taya kiki mbere kebili utiwa akwa kebithatu kebabo onderi replacement yo imba ba nkumere kuo so kintu kembere rengere nya tukire anaya yonthe miaka ithatu ithiri yao kutithirite kwina public service bond public service bond iregire chwao na bongo tutikuona kwena ene resort yebo so tokoria county government kirana watea so hatu tuina ananchi na tukwenda kuona maendeleo ana betu bathomi na diploma degree kuna PhD tena nya maturo nao ibo tukona bayo tukwaria mai Meru imbere kimantia unywa ibo ndawa cha bogita utire tukaebuka na intobi mutembei na mutembei bangi iba kwenda kuona araba kurita mugate na yanjirie kurita mugate thai ngona county government yongo yanjia kwinyelia kimantu ya kuria kanjo kubwithia mantu yambi antoberie kurinya kitire yombe kyotethia githia na yuthia ba so kwena into byongo tukweria ku advocate tukurakia imbi byongo biurite so towa wathani bo mutuma buketha bwito tofauti abo kawira but utikintu tofauti kibyonthe utiko kona kitu tofauti of which they are running incompetence yani toriwa incompetent ni kwa run the county government netia ndo tukwaria nethirite kiuna sheria erira muntu akuria acting in acting capacity for more than 6 months okay yukinya mwaka yukinya maybe 9 months so an example inyaka wa tu it's clear na nikumenyekana na nikintu evident kuma county secretary that is kiambia theru aikumara nuwa nkumere twana maranya nkumere ina capacity ya kuithira the acting okuwatila na muntu erero okuwatila atibati kuria nkiruki ye meri tandatu ata confirmwa either nwe awamirite department you so kwena ngumani buri hao butikumenyekana so itutu kwenda kuria nyanga bana wengwa kethe MCA betere kumama abo tandenere abo wote are responsible au no ntunyabo kithurano kiyite inya thiro tikwenda kuthurwa urenda kwinya nginto thai tukona igundi bingi bikwiya ndene au bikirite maski arono inya forma na inya bange bagwitwa forma bakaririte ite ya biu bagwira bakionekana ofisi ne weu imbi byongo bakwenda kuna guto chitamba na chithire kitamba ikiugate ngabana wa Meru mutumantu etinge kuma yuke wathani tue thaira agitongeria kwina kaborio era yomba kuthire kimura kirabati kumba kuthira agita ande kona gutumira rietwa araba gutumira nantu bariuga akaria remote bro winya remote igakuretera gitu kiro kwenda kana kabwire bro kwenda ndono kithira ni uma kana kithira ni uro so ora wa kintu kyo ndiki kwarua lisemo lolipo na kama lipo laja yai mantu ka fununu ni there either eoma kaire akwina uma ainya urongo so mantu ya yonthe itukuona uma mutuma atikwa atikurita yake na independent mind tuko independent mind muntu urambike kuwa thimuine ekwa na tiampai na tiakomborethetwe so ira ikara ya bunduki okomborethwa ikurita ngwende na account ya Meru so anytime no eritwe na ibo ntukona thai turibwa twina 1 term na 2 term within the same government so bare aria miambo ile ukaje withia atira muntu ku right ka left so ni ore uriani so ndio gutukweria kuwa twitu ingware antu baba ijikirite maski baijithite ibaba twituria kaba kaumara batia mutuma wewe ngwa na independent mind yake akomba kuran county bura kubateri batikuria ukira wa interim mara okwa control mara okubwithia na nyano kubwithia no bwa thirikari tita mbere boya nontu thai na kutishiwa mara kethe ni MPs
Mbamwera ukikataa kufanya hivi tutafanya hivi. Bado wekera tene MCA bado totetheria ona kikundi kingiao angani drone yoyongwa which is questionable. In fact muntu aweta county government car yang namba ya ndrigi 0012 county government of Meru na wote na indrara urwamirite uti office urwamirite uti department nyemwe wara unkumwa uti public service board yo confirm unkuma muntu wa bati kwetu hata tuza ghost workers na dirikare mutuma ina ghost workers I can confirm through this TV. So bibi ngodo bati utu aswira ya ananchi wetu yani ananchi ba Meru patwira kotena kiungumania ndene ya dirikare ya county na kethira itukwendana betu bandikwa kethira itukwenda antu betu babwithirwo na tubati kuona uongozi bwena uandilivu na transparency. Siasa zetu tamuna wan tamuna kwa jitena mbere na kugwata monki akaunti ya Meru na kinyathe gurune yetu yonde ya Kenya na kwina mudutira yo siasa ntamenya kithiri siasa tiambiria karene ndi kwenda kwambire menya kwira yetethira ukenda ucherura amba kukwitha one or max ntamenya kithira siasa atikinyita kukwitha one or max kana kachiambire tino tunende wa akaunti ya Meru kwina MCs bamwe enkiweta DMK kyogora akumantere chiapo geta achumire tena kuwawe atumba kwithira ki support na atu support adrikari ya rais Ruto kana airwaria ro tutam na ria kwa tu support ro tutam iyo menye ngavana wa Meru na tungere baba ingi mro wa Meru abaiki tutam na kwina MCs bangi kinya bata achumiria akire media lakini ndende kuba bakiwa tu support adrikari ya rais Ruto baritakiwe baiki one time ni biongo ekuba kwithira ikiendelea nontu ya kanendi kwina to dividend akana tuga ukene no tututuba kutha tuna baraba iki one time na banki baiki two time no bando turua twi thirikari nemu honige tukimwegera ke udiaria toni ila izuruto wengwa temples of the country nuwa twarakania na echetha kandi no ntu wenga na kuona agenda yeke ongoti kinyanirite manto two time one time four time is 20 time itu tutethia batubire tukwenda turenda kuona kintu kira tangible ka touchable kintu kumbike kuwato kuwa eimetha na ndime wata no ntubo fraternity Meru niyo yurite kintu ki so batwe ya nanchi ukaro kuma lokchogio kwina mamwanka msambweni ndi na araura uko umanjira ya kombe njira na Arora Island Manga Island witia mwanka guru na au njira Tanariba antu babo nze batikwitia kintu kyokonie matams nambi turenda development imbi byongwa tumbikia uitethia byo within the availability raturi kethira chibitari ni kumba ututethia kutuserve ya antu ba community yu kethira imanto ya chukuru no etutethie kethira disaster management yara yakanikira njira chamsongo tinarura njira ya Elgeyo Marakwet antu bakwa most of them thai turirwa bongo bataombenya kurito bonthe itukera murungu tu aremu nyo sao kwe baba bakwire na ruiro bakuthikwa na kaira ki community u pole sana endi rais wowe ngo ataituria kuona ni nara I don't know getha ka ukira i party yanthi na nyake mtheri njeci nambi baba tuicho na ntu kuona barabara itethirire no kwethira ikirima kethira ikike I don't know bura ko karire na antu bakwire baba ingi antu bara bakwenda kuona kintu kiumbi kyo batethia kethiri mantu ya education ntu kwenda kuona mantu ya afya urigwa mantu tumire wawe ngo atwirire tuma ki mantu ya NHIF uti mwachi nyomwe akare thina ukurukira sha yo ntu tukwaria ni benefit the sum na kwina sum bara meto tethukanio so kwina antu ya category ya antu bara bena nyimba ka cancers antu babongwa the first 3 months they have suffered by kuma ki NHIF the ibe ya ki murengo yo sha is making them suffer na most of them ibatete maicha so tukoria raisire wewe ngo imbio twendaira ki mantu ya so afadhali tungeka kwa NHIF era yoyo ngwa toichi na mantu ya ngwa ya kaita ata ya kaithiria kuran boya no ntu wewe ngora ya empower NHIF we boya saindi brere but ki mantu ya yonde saizi nwa rais nwa kura mantu siasa na urira kuona rais the muntu ya sitting
turakaua awa hawana agenda, ni wanjinga, ni wapumbavu. So ikuona ni wewe ngwa ati kukira inya katiba. Okay. Na ketha na ati ukira katiba ikuona ni utikintu kiongwa akuona nia na ukira. Inya na inchi babo ngwa ati ubakira mulimnipea ibompere nduti bunka bubuthiria. So kintu ekige kuona nya kimikinde ne counties cietu. Ya county emirwa au itukuona there is no program era yongwa active. Twererwa mostly ketha indramu ya no wene. By the way, Korea President Ruto ne nyatongoria baraba ya kuthe MP baraba ko represent Ruto nao imbibi ongo tumbike kona kikintu tangible kethera bubengwa antu be njire ruire rorera antu ba muthara antu ba kithi antu ba thwana antu ba njira ya maua na arora antu ba north egembe north twina thina tia nruwe irira kwina lake nyambene kwina lake nkungo wao na ndui chomve kitha thirikari yombo o facilitate nyo pipe cia kinya narora kwina thina ndui andu akwa kwinja no ntunyo enja mandu ndui kauma but yaroro kwirwa uruiki natural ni kintu kina choro kitibeti kwithu muntu pukona ke piping ya ukinyithia antu kintu ira isi away from that tukila lenya ya county government yao siasa ndui kuingia ikona no development ile tukwenda ba ya roi na rukuonekana ukona ya thikare greatu ikurekia ni etere yaka kwina misingi yakirwe kethe ya ntu yakina kwina hoteli yakirwe ite operata thai tiguo mbecha cia mwana ici tumikara ira chimbi kiotethia tu an example yakirwa na ari au kwina hoteli yaki muthangene kage liarura nkunga ekerwa egetuku ya kuonekana it is not operating now so mbeche chetere cheturwarora ona bandu there is nothing ikuendelea tu ketha kwe rira kawira ari kuo kwina endramu yako wanjire muthara laria ni mwerere tirwe inde dilapilitant etiwa narora bura kwa njiriritie so mutuma anto ya install into bira byongo the bira njiriritie ayere no anjiria twawe tutweru of which nte kuona nya tweru MTF baingire panji kwenja babongo ba contractor so itukuri into bimwe bi byo babati kwitabura na tatu kuromba manto maendeleo no tumaendeleo ya ituturingire kura so tutikuromba manto 2020 turomba manto ya 2022 tuweta tudura president tudura MCA tudura governor nora ikuno wen governor so other no aduriro na no aerwe kitika kuramira the tax rate cietu na ketha ni no aerwe chance ya kuramira into bibyo nze byo tukonie batu tukuromba editua tutamka one time kwenda tuthairu maendeleo itukwenda ketha ni install iruria kenjae rebwithwe iruria mekinduri rebwithwe ketha ya MTCA muthara ikabwithwa tutiki tukuromba barabara ya murere kwina maiciuru ikaekirwa lami tethira thai antu jaba kona accident theri now so kwina intobira tuita bora tugwitia urirwa tutikuromba tutikuromba maendeleo katukundimand maendeleo ntitobudurire Gavana wa Meru mutumantu etinki bethelete bena uchore bwa kwimno na kathuri mburungi ura ni seneta wa county ya Meru na seneta angweche senete kubwithio oversight kiri obichi ya gavana na kwina ngutubando nya seneta kathuri mburungi na chumirite kaua akethira kiromba gitikia gavana 2022 tamenya kithira ni uma kana iche ku ake ende uke akwailia nukuona ngwataniro ira baina niyo au babe gatigati na inyatu keri ko bachumirite na kumba kwithira bakithira ngwataniro yo njuzi turone kathuri murungi akira baraba kuromba gitikia seneta abombe kwithira bakireka kuromba siasa ibambirite kuringa mapema mno kwina ngwe kana ku oversight yombika kwithira igita na mbere kathuri murungi omba ku oversight obichi yanga bana akenda kuthiatira kigina kira kwa akuma kiro bichi nene kinya kithira baina uchore bro kukwirikana ikwatara rubena ni so kintu kera mbere kirake kuonania kikathuri ni interest bakuria interest cio kitike MCA na itike senator babati kuruta ngwemwe represent ya wananchi barabongwa baba mbuthurite na kyabiele weekend bills cia wananchi baraba batumite nau kenda baumba at least policies kethe imanta security thai kathuri murongo itu tubati kwitha tukiona kwina ng'ombe cia itite chwao kwina antu bakwite area C kathuri murongo kethra wengwa igugwa mutuma gitangire sing zone awanga na kite kambe borithi ni orongo marata sinere and I can confirm na kwina kuwa na ikiti askari
ba reservist murongo mutumana batikwira okera kintu kigwetaniria na mukethera kintu kiki kwarua kathuri na batikuona uma kintu kiki kiuritwe na kathuri rakwe yakaua uni tuwatanirite mutuma ikuona ni bawatanirite kuria mbeje cia account ya Meru so kiamve kire kuma national government tubatukuria kathuri murungi yes chokinya policies chikwa implemented ile chongo borai urona mbile kubwithirwa account ya Meru bile mira kukandamisa yani mwananchi wewe ngora kurwa na manto amira yani ukandamiza kungo tukuria re kathuri murungi wangwe kuni ambi ukatha wewe ngo tumba ku empower policies ile chonde kubwithirwa account assembly uchiona chongo chikwa implemented mbachire kuma national government ona chotumika at the fully are ige manto ya account budget bongwa account budget boba kaya kubwithia manto ondita anto akathuri wewe ngo abwithia ondita kaka timwe kuni ambi we mamulaka account yonde umba ku oversight department 10 cia governor endo wona we kuonania kuita na mbebe so kwena interview sama utubati kwethera tu criticize na tukuwaketha were mutongoria wa athia senator nwere mutongoria wa athia governor kwena intubati kwethera we responsible abio na kwebyo tubati kwethera we responsible abio kintu kikoni MCA usiusiana na nontu no wao ko oversight ndi nawo no tiro bonkumira kendro baromia route so route kenda bakubithia mbili na bakurukiria mantu era ukwenda itibwitha na ijo chotuma ananchi baethera baethi nene rionthe ukona mwananchi wangu atutura utimbecha chi mutuma ambotoria gimaicha ya muntu narire thina akuthomethia kubwithia utikwenda bandika no tikukwenda kuriteni wauguri so tai yo tukurinya youth leaders kalinders babaethi paiturie ontu bana maono ngirugia akuru babego baichona ni dibongo batathoma ngira barathoma batiku implement bibiongo bathoma so rero kona muntu kumanda atiarwa ro thirikari-ini no hiyo thaino akwenda kuria thirikari-ini ukwa MP ukwa minister ukwa senator na ukwa governor imbirengo kwenda ubati kuothira empower youth bangi mumaya bamutembe na bamutembe bangi kenda tumba utethia ke development cia community chetu but ithai kaba kurawa so mutembe yaria kintu ki akanjia kupingwa aria kintu ki akairwo tibwa kumenya aria manto ya akairwa ithina ikakwenda kuonwa kando so kwena into bino tubati kwaria rira senator ario na bati represent interest chanto baraba muthurete na rira governor ario na bati ku implement policies ira senator wengo bakubwithia ka assembly kubwithia so interview ni kuona governor na senator bawatanira ka governor na MCAs ni into bikuria na sheria biongwa MP bongwa nyawa mantu akwa mantu CDF into bira biongo byo tukupinga na I think come June next year that is 2026 CDF ikathira MP wewe ngo tuka expect utonie bira biongwa ngava ka president araiti ke within the constituency ukaya wa account wewe ngwa titha ino ntume aba ikumia ntuba kwirwa paina CDF so CDF we ethre kiti ke kubwithia barabara ethre kiti ekubwithia mantu development ya stima kethe primary school ona yanjuzi rera president armeru wana re tikuru ekariera etire nyakurwama so era etire gunne kuona matent nambi ataonerwe nontu MP ona ara muntu blind na tukiwa ya muntu blind te muntu atikuona muntu blind mathuganione aliwo ndire mutongoria interest yakwa na family yako ichi bati kwithigita mbere which is band na ibati kwithira contrary ke uongozi so itugwitia kintu kikongwa kira kikuonekana kintu kira kiutethia ana betu bomba kuthiraibu kintu kira kiatethia community yomba kwithira etikwithira thinene ti michango ya gurita muntu cibitari ti michango ya kuthikana kwithira antu mbechi ketha chi flow ina flow mbecha ndene the ecosystem ya area tutethia twina mathina maingi na yenye ekathiru ni atongoria batu kuthura so atongoria ya senator arwamire kitie governor ira rio yongo boya irite ngwe atongoria MCA
parwamire kiti ya gavana iombe kurita ngwe boya through the policies ira bakabwithia na bakaya go represent antu boya then tutina thina bura bakua tu tam one time. Yes. Siasa tu tam na one time no kaji tambere na kumba kuthira chikimata akaunti ni ya Meru untu bura butumete nende watu ikakinya abunge ba Meru like almost every day bakuthira bena michamanyo dene chikumbunge mwanya batrimanete na Kenya tongeba matura kenda kwarire na kira bakwari muno igikuoneka bakigwata mbaru sana thirikari ya Rais Ruto bana munini wawe kithure kindiki chiumia bi kai ibethira Oburu Odinga na chiumire na riwe kethira bena rwaria na Rais Ruto kiri thirikari ya Kenya kwanza no mwanka Ruto yetikire kubanekera giti kya deputy president kiduthura no twetebio mwaka ya 2027 already we know twina deputy president kithure kindiki siasa icha one term na two term kachi ombikia kugwata mwerekera yuko kakororo mbikio kinya mwaka ka tuka twikinye 2027 kindiki tunu wakuoneka. So dikintu kembere tiero kindiki kyo untu kintu kembere kuma ekwa tukuthiria mwaka imbitu mbige wikumiria abio tware deputy president. Yes. Ayo nite chukuru ene metu after kindiki uti chukuru yonthe yaki na kitieke kainya wi mondo yoke kai turona tharakani thiongwa kirukie chukuru 12 ichentaka ana bairia bakyathimura bangi bena ndrimoni baita chibitare batikuona ndawa na tukua tuna deputy ina gani otige onito nte ba mo recognize bua at least area ni moera in fact kethe ilami aretaka ekangareke yongwa ikamutira isiara nara ino lami ekuonekana alafu atonya mara mwanko kinya kwa weru ndune so i president deputy president we kwa rau ilieto tuetwa so lieto teto nyandre deputy president so ibura kuna sheria bagwita contrary na watho no ntuntena idhini yeu but kweto deputy president teto deputy president so bila bikuendekana ikintu kira kiongo kurai community neku thaithira kanithi ongwa pateona be wikumiria pia kithura kindiki. That is one. Kebiele pariwa misemo no mwa misemo kanchu no iche kuira tutiana onto ekwe yawa ni thimbridge orira hari ayere deputy president iro to bati kuona streamlining ya nithi bridge ekabua era ni ekura ni antu betu ba Meru anje tutena njirenge otumira twitete side twaita Nairobi twaita Embu area uno antu betu bokwira babaingi nona juice yako bakwite na nya kirori ke ura antu bana kaigete no so president Ruto kandire kera otumira aitumira kandi ya uchoka kitine 2027 na rira wita bura thai kithure kindiki na ikiri muteone omunene muno na ayekiro muteone itumuria na kwini ya kunene anje no ichiendere kurongoro ikaranga mauta yayo na ngoro ikaranga mauta yayo thai president Ruto atina kiuria kya kurua ina ntuba Mount Kenya either Mount Kenya East or Mount Kenya West. Deputy president wewe ngwana bati gwiritanĩria tukona ubukwe kintu kakwe area yoyo ngoeta umbire thai ende ya nyota iranjiririe ke area kwetu uti muntu nyomo ndirona abwithiritwe kanenkeri kantimeo maybe uonti kuona uombu anonete yokwenu kainya muthikiria ka mutegeri we ngwana onete na ukwe kwembecha banenkero che 50,000 ndio asula fund yo ngwa yanenkero 500 ende ndehiwe Rais Ruto akiwa baraba tuna nyota na baraba ba polite nyota batirete kiuri baraba atiru na marando ya asula fund so katwinde toyokiti na urerenge muntu wenze akinyete form 4 atu qualify kenyu moera kinde era we are most of the youth baram kumenya pondi bakinyete form 4 so ibao bayukirwe na barabo ngwa batikinyete form 4 batena smartphone baina tundunde na ata injire ku batumere obakinyila now from that no the ero regime na eroteni nawe arabo tumere nyandri sisi uribondi sisi nyaipo bakwandika school ghost workers gema chukuru ukaibwari to bongo ibakwirwa baiko excess every so kuinto bibati kwithira biko bikya clarified na president wewe ngwa akaithira wewe ngwa atikugwithio korabo no ntunya deputy no wa utetheria kwa farm na wekira kirore uribwa kima ntwambia ya empowerment iko gwithio mumare eriro ko na activist bongo bakiurawa activist burura
kethe mantu ya rescue centers boticho bugwita bura bugwithia nya an example yagoro ende yagwe mwa mutuma kuba kwena rescue center bwithitwe njia which is otio ndona no era yongwa bwithirwa ikawera njira ni mwararo ire nara itaona bwithirwa inya implementation ka endelee bura yagirwa so mantu ya yonde yabwithwo rongo na nio gibyo bikara kindiki so kindiki rona thai kwina issue ya ODM ibare baadhimisha birthday 20 na 20 ikuthira Mombasa arora ni breaking party kwanjiriria President Ruto na ku make sure I divide and rule ikuwa at least ndirienda kuitania ka gwitukania antu patika ithire baina urumwe na letu kwa baina urumwe iya Mount Kenya East Mount Kenya West kan kema ikwiro kema egeitikanwa arora gashagwa kwira na kindikia kwira baringanithwa u bakurana bautia antu bamwe bakwite so ibonto bayo kuona oburu bakianjiriria ninyangila drusi wanga bonze banjirite ukanira na sifuna waya kuona babu wino babu bonze ibanjirite ukanira no ntubwambi wa Ruto wengwa so Ruto aya we professor of siasa na akiwa ni siasa professor siasa amba kura kindikia na tukarero na tukua indepute ati tukawipo ya at least kindikina ya indepute ke maugune nyothe utikyo twa tethukabio thayo te barabara duwe thaye kwya abwithie barabara ya kuma murere we na ma isiuru na njira ingi kaya muthara kwina ma isiuru njira ya Kampela no ireka ni mono kindikia akirira indepute ro kintu akiwa watu ko twa appreciate na kende kiombere kwithira gitwika and deputy president itwarigirite kumba kwithira tukiona witna bro bingi rutere ru no tunende kana ke muchi akomba kwithira kiamukuru na kiraro na gikeyana ikomba kwithira akireta muchi so far akinya kende kirira kinyitie mwaka yumwake aro bichini ya munini wa rais ni bibio ngo batwe aturomba kwithira turemba kwithira tukiona kumania thirikari turuterwa Mount Kenya tukauga kire ekithira tikende kirira deputy president tukiomba kwithira tukiona barabara kende mbere kutara kimbi yati thaira deputy president natomba kutha tukimiona thai mwankara turi 1 million down the line ibyo ngo tuna bibyo ko wiriro tukiwa bine bikende kembe kutara kituretira onike boko tikyo nkona kintu kembere MP twina boy 10 MP ba toita maturene o MP na wond kiru kiithano kai 10 na dira MP ario itukume presence irio na presence ni ebati kwa felt erera wengwa ario to an example ya mubunge wao no Thimendi Raim Daund kainyo kwa wengwa mpuru aburi mheshimiwa JK ka mpuru aburi kyomeru netherena sub county ile na an example erera borithi ekuyukanwa tu an example anje nayo gakwecho nayo gakwecho na ego yukweitwari na kirero kinene muno ndene ya muthara erera tukwena slots yani kenda na imwana omwako yukwa erera njara ya MP irio na njara ya deputy president irio itubati kuona at least twanya tutwingi ndene wanchi baya watwanya okona twana at least 10 ndene area tutukuyukwa ndene ya ke kitengo kiuke borithi nukume at least family 10 jiutethuka family inetukua ti 10 yake 20 nonto ana kwina muntu urandikwa akaya athomethie muroina akaya atethie inya bangi bara bakubwithie manto mjengo akaya ekire rui bakwenja rui bakonekana akaya maybe anjirinya kethika supermarket gagetu kingi andika antu betu but kethiro tibo bakonekana ri kwaita atia tukaria thinene chetu so kwina twanya tutwingi turabaithira baina tuo ukithira kindikiwa wengwa kwa recruitment yere kuendelea Meru au antu ketha twa slot mana ile ikaongelwa kama manana anabau igana mana ile yange ongelwa yethire utethuka but utio turona ukethira yare kuwanga antu bokwa nara kampe kabwithwa kainya antu ranch tutukwa mwero nkoro ka mwanzo yambi ikaru kampe ya GSU ya ndio turinero au kainya kintu kingi keke essential ya university nuko me interview amboge kutethia na tuko wa at least the deputy president arikuo kware na kina apart from barabara tukethinya tuna cukuru iko ni after we
ya bro kuona bani Jaramogi Oginga Odinga University watenge Masinde Muliro watenge Dedan Kimathi watenge ukona itu ibikuni mu after mtura nya inchita kindiki kidhure imbiwe tabura tidaraka inyagaraka yongwa no inye kekera kujora tabura ku inyakatanga chini institute ya kidhure kindiki iyo inaweza india lakini utibu kibokwa ndirona bwo ndona nonga empowerment na empowerment yantu barawa sharani na bachuno rengi bakawa kethi bachuno rengi bakawa bigibiki bachunwa bakawa matangi na bachuno rengi so no muchetho mpaka na mbea ikuendelea ndene Kenya so ndio kuona nyam kethura kindiki atina mauru come 2027 na gwo ntukora ngilande zwaga ari ukiraka wa I will be the deputy president no ndiba kwenda naona ketha no Oburu Odinga ni akawa bando tunataka kiti ya deputy ketha no kwenda tutukwanira na Ruto is very desperate no ntuwewe ngwa akiwa desperate ati kwenda thai bantu ya Mount Kenya kama Mount Kenya ni motorokete ibo ndo akona inya kindiki wengwa ati kumbo command there that Mount Kenya ibo ntukuona Mount Kenya yongwa iti kuigwa mwambo yo kindiki yomba kwithira injira emwe na tukua kindiki wengwa abati kuya abunge ka MP bonde ba Mount Kenya whereas bongwa ke MP bonde ba Mount Kenya samples iboba muthiata na nya kwena baba tu muthiata ba muthiata no tumbe jira ko lenkero president so tutamenya twetere tole gathe jalu na aita na kuririkana akinde kingutire chikutamba chikiwa gitumikira kyo bigyo tumare aku kunenkero kanya kangi eka gutuika munini wa rais 2027 ni atinendi kwina ngutu chutika atina ground atikomba kupul a ground yanto baingi tikomba kithirano makana kithirano rongo no ntukwina by election ile chirigiri kuba kuthira chibuthika mweri yukithira na antere chia mbere no na ingintere chia kasipul na unio antu bailete muno kenda kumenya kithira kindiki kauma abura kukwirikana ute antu akumba kwithira kireta mo baingi I don't know. So kintu ndo metho yonda ya ilete to enda kuona kithira nikindi ni antu bakindiki biba komba kuthira baki ukitibika ni barutere rurungi na kuona baka ike barutere rurungi menya au nende ikukuona ni kidogo yakabura kukwirikana ni uma batikia uma buwa wa tembo pinga miambo eku President Ruto on Monday I think today is Thursday mbere cho au na etete all candidates by elections ile kubwethwa except okuma MBERE North ataitirwe so MBERE North area wetwa na area wetwa netia nontu kithura kindiki na tumino so atumi akairwa camp there nonto tumwa camp there onike kwikiuria nkujuria president ariwa very popular na UTHII is the most popular political party in Kenya ni tonto akorita o milioni yele cheko mobilize antu paita gathering ine ya kindiki so kwe konania antu bongo iba for light yani iba reanite na mantu yawe so ibontu kona etuma kindiki na kindiki ekiri mutione omunene muno nontu mutio yo ekiri kethira yo ngwa tumbo command nja na ewi Mount Kenya East embo is Mount Kenya East na Mount Kenya East irirwanio ina deputy president so the deputy president atumbo term 4 term na katiba ireko na wewe professor na wewe professor law tinyo ogithomo nao kwa karaya karuto mbike kwithira kirekana kuroba gitikia president na kindikia munini wa 2027 wailet ni biyombika ukarika utora Mount Kenya of course kembere thai Ruto atina Mount Kenya na tukilela ki karicha chiombe utino Mount Kenya usishwa ke mantu yawe na inyara ura kuondo kona geta ke trips cha winjingi thai arita ke nara kona ino akurewa so enao kwetu akweya maita yana batu tware the fourth block ke kudurwa kwawe ibatu twathurite na namba nyingi twi namba inya ke bonde baraba muthurite bathai akweya Meru nkirugi kende ya miaka ile na ete saindi ya maita yarabati kwithira nyake ya na ke yare yana mantu empowerment mara ukaibwa thai mantu andiri akweya mara ukaibwa thai akweya kanisene mara ukaibwa lakini mantu ya yothe akweya ari yake mantu empowerment uti mantu nya project nyemwe installed irakuwa ni ete kubwithia kaite kurura so imyo kandire atuma aurawa ndene Mount Kenya no tunara kuongwa kubwithia maendeleo
aibuithie maendeleo na noka kupingwa. An example oyeta njira ya Omabika Nyanza na area Nyanza yonthewe na buithite development a lot of installed project ira chianthe tia buithitwe na oyuritie indwe yala na kwetwa anjito menyerie kwira wa batu tuiba manaili to manathatu turi ya twatielwa otheri wou na ibo ntuthaia nda bunge betu na wibonete buru na iba kamenya uma batu tore ya kuwa tutam president ati tutethia president ati buithia tikabukuromba maendeleo imbajiriria kuwa urenge ndawa ketika tukundemand na tu demand no nto tuina party ya play ke fourth block tikintu ke muchetho endi thaina kuona wengo ni fola ni muwirite kuma ya kuritaga chagua ntukachagua thaino deputy wa antu teku deputy okeje deputy wa antu so deputy o republic ya Kenya na deputy of Kenya bonthe baina tisho ibakurwa babaile na bakirwa kwinora kwenderwa ni nkiruki ya ora nwa kwenderwa ni antu na kwinora kwenderwa ni antu kiruki ya thi so gachagua na kwenderwa ni antu saindi na kindeke na kwenderwa inthe but antu batingwe na antu babongwa atina bo ibo batuma aura kitine kiu kiawe kende pite na tukirekeria rais Ruto na regiri kumba kuthira kiariria nthiguru wa state address na kwina mantu maingi expectations ira twina cio batwi ya Kenya ndikumenya what should we expect non to kiribara aribamira inwanu yo thiatha iba kurigira kuiba Ruto akiariria mathina yara yo thirite kirumira aribamira arimbaka wana mayani vile vile na bangi iberegire tukumba kuthira bakiwa kira Ruto akomba kuthira kiwa kiragi korere nkoro chetu kinyendira economy yitite ekomba kuthira gitia kaite kwa kagita kwina mathina kathomba era tukumba kuthira atwikurugira turi a Kenya na kinya mtu kiumbe imbi tubati ku expect ekuma kiri state address ya rais Ruto Rwari so ile into bingi bya ku expect expectation twina chi nyingi muno kento kembere oni thai itubati kwitha tukia eleitero manto ya sha tukero sha at least ki mwaka yumwe ka miaka ile and every mwaka ila simarie so mwaka yoyo thirire tumite katunite ndara chapwana ki manto yo gimaba mwiri na wongo me drone command aibuithia command itikwa so into ya bigyo tubati kuona antu betu ibenyilikite mai thai kwanja mbura etiraura so kuona mbura ni chereri mma kwina antu benyilikite impara ya bobe ngona bati kwithira aituona kia bura kumbe kyo tethia kethi ministry ya antu itutethia atia ministry ya gender ka ministry ya civil servants ukuona ibenyilikite bongwa kima antu awitango mishara etikwia mara nyemeri 3 meri 4 so antu babongo bakwinyilika na tax rate nyingi chioka nonto thainya most of investors baumite Kenya so product nyingi chiria ikaikwa important so ku import ku ikukongo ko tunyamaria so itukwenda kuibwa kinjere ngikimanto ya security ona yegoro kuona kwina al-Shabaab baraura ile askari betu banjeshu bana njira ya Garissa na arora tuiru at least ya kurura mianka natia ibonete ukati bonete kethinya monka yo at least akainga ebra kurura na uwa mantu ya election nambi kuendelea ukona kwina njira ka spool kuongo ikukurwa so kiria antu betu security kariatea tubati kwitha tukona kwa bawa bongwa NPS National Police Service na National Police Commission ibaru ya bongwa na bakenda imanto ya kuyukania recruitment ye kuyukware anabetu ina baitite ba in advance ka baitite kunyanirwa nonto indwangi elikurwa na indwagi erikire umbrella imwe so kemo buri yumo yore nonto tukona yona tisho how save our children how save our people tukona rengi ke manto anroe roe chongo ichete thina ke some parts of Kenya na te byongwa ke state of address yekere ekomba kutwa at least nkwaga ya manto ya bora yombe ke otethia away from that ukona mbia chantu bakuru chongo ichithirite churo orete kaita na barairu nyameri ile thato itukwenda kuonwa at least kethe manto ya yongwa ya mbeje ye chia kurui ke social welfare
itieta buratia no tukuona kwena itilafu nyingi mma apart from that kwena manto ya pension kwena antu bagarerete ki manto ya pension mma ribwa barwa chiuchi kuingilwa ndene ya ofisi ya mwanjiri ona are itakinyele ke thirikari na inkwiti ki manto ya bakinyelete bangi ki manto ya immigration antu betu baba oteswa mara activist babeta baingirwa Uganda mara an Kenya betu ibakura Tanzania mara kwena bakurera Saudi Arabia antu at least state of address ye ni batutura thirikari yongo etekwa involved ke kwendia antu betu ba Kenya kane etekwa involved ke kwendia antu betu ba slaves kaya ba enkombo so kainya utumira bubuwe erera antu betu bakaeta ba urairo Tanzania na the state ka CS wa affairs on diaspora atekwenda kwaria so ikona ni hapo ina link ya countries yuchi ile so kwene into bingi tuko expect kuona ka kuibwa ke manto yau na kethe manto ya uremi ebura to erwa fertilizer mayantiri ya ire so thaina batu to at least ke antu betu bira bakwanda bire ekariatia so kwena expectations nyingi ira to expected thaija nya narwa na rais wengo na batu kwithire very key akimenya na inchi bongo be nyelekete na antu betu ibokanda miswe manto ya maingi mumma so at least na batu kwithire so lenient rira kubwithia sheria rira bakubwithia manto amaingi na inya bills icho ngwa cha cyber crime mira sainire akameyana betu bongo most of the communication ira bakubwithia babwithia through the social media na the social amenities icho on the ichikueta bora ichikueta kinyume somehow na lakini atibati wekera cyber crime we icho chikuerekana ke 2024 rira kwaria maandamano kwikundikira umiregoro kia Amnesty International bawa article 31 wetu ni kwa infringed so much na atukiwa article 31 turuira manto ya privacy na privacy ero kwiro mtu wangu na kwa entaitondike manto ya we ya rungu ya tibati kuonekana itubati kwithira yati kuonanwa kandrata ya nyumoro nturire kana Safaricom niyo yari kintu kembere kuonania nyantu bura babati ukapchwa na bura babati kuonekana na narabari so into ebi ke article 31 ndi that is article 31 clause ndi nie kuwa manto ya communication ke manto cyber crime ya gwererwa kasheria icho onthe ira sainere tariki 15 mweri 10 into bi itu baba president he should be lenient to us as Kenyans. Okay. Naibaga sana mheshimiwa tukirikia kanya kwa opposition ki thirikari ya Kenya kana ki utongore bura gwiko kanya kwa opposition ina kari so inya tutekwelo kidra kuna opposition kana kutina opposition as we speak now kutina opposition na tukiwa kutina opposition yo the opposition yereo thirikari yoyongwa niye kuichi oppose na tukiwa thirikari niye kuichi oppose kwena some element bati kumba kuonania viability ya kurai opposition bure batiri some fellas like Sifuna kwena Alwale daktari kwena kina Babu Wino kwena babu ona neti at least kwethira ba critics ba thirikari kwena nyandi nyoro still kimanto ambanjeti bakwerie kwitabura but the chief opposition tai tutenio nontuinya oilala bakashagwa has been in the government so tai tumbige muri fast still as the government Kalonzo Wewengwa he has been in the government gwegubwithia konandiko ira chabwithirwe 10 agreement ira babwitha ke ODM baziundie Kalonzo is involved so turiona twinde anaichi tungo tuguichopos thirikari ikaichire yongwa na tu nao tukandamizwe buru but the opposition as we speak nonto kethe parliament ile bat with the opposition kaireo in oversight injia but in oversight on to bayre ya thirikari ODM para turowa ibo opposition la thirikari ne bari so currently as Kenyans we have no one to speak about us but tuingo tuichiareria na murungu atutethia at least ntukwemwe twethia tuna opposition na hivyo tukora thai kwena potential either Kalonzo ka Ruto Wewengwa yakwa the chief opposition kethera agwe tuta mwika one time mwika baweta kuthiraim kashagwa they might but thai ote opposition twini nibaga sana mheshimiwa ndo wakutikiria kwa Kristo ndo chetu kile mubango ya Meru TV rukiri engi kwa kanya ariria karibu mudhara
ibwega no ntinya bompa kanya ka na njukie kanya ka kukethia ntu muthara bonde na bare kisugo mbunge getiganist kuma Charuru kwena Mwanka la Lowangila kanjira ya Chumbere na Ndenara Ntulele mbwire karia mutembeo lairangi imbwendete na kiyonde inkuburomba mwaka eneo 2027 inkuburomba bompe gitike oburwa mira dene ya thirikari ya county ya Meru ka assembly ya Meru tumbe kubwithia sheria ya ira tukumba chikumba tutethia ya nainchi bombe buri present na mantu yendo ndikuona changamoto iro nyingi mothu ntikwenda chia highlight thai ende inkumenya twina machangamoto ya mengi ka kwina mantu ya mengi tukurukira ya utwithia nkoro chetu ene nkuburomba mwaka eno 2027 nkia itumurungu abutharime na abukarie na abumenyere ningi bombe ompakura bombe oburwa mira ya mubunge wenu wa assembly ya Meru ningi kiyothe nkimenya ibunkuretie na kirire ya na kirira kiyothe kibumpete ntikiringathe ake pondura 2027 kume tukona na aba baingi itone ne aba baingi na kira inya ki family marire pole no ntuba mukuru kwa na yetha na urukirwe egoro tuwe pole sana na murungu ena babu kiyothe utiborema na kwena family ingi chitia winyingi kathomba na kwena inya ya thobi bingi tuketha twena wabunde ne kiumio ki na kira ntuba leilu baloma kiumeke ngwitikia tukonana na murungu ena batwe yonthe ara tukaria atubithiria antu bangi civic education at least tubamenyethie umuimbo kwetha wena mutongoria na mutongoria te mutongoria obure anyuma mutongoria obure iri maendeleo na mutongoria okurai kintu kira kiongo tana kuona ndene ya ward yetu kainye community yetu kethe imantu ya yokoni isindi tukabithiriana turastutweya twi presentable pakithoma boko bakanja kukatha thirikari rekuo tukethira imantu ya ndawa turuire dispensaries chetu arere of which imantu ya maingi tukaria ntikwenda kuaria thai na tukira ora ekuo aichumie atubithirie bira byongwa kenda tuno mwinabyo otherwise mboikio kintu kira kinene nkiwa na njuki kanya gakuwa ibwega no ntubo fraternity ya Meru TV ibwega nya no ntubo wa muthoni no ntubo kwa facilitator kwa moya utambarasi utabwithia bantu atiare na ko ibwega nya no ntubo our directors bonde no ntubo kwa very lenient kimiambo yonthe no ketha kuwetwa kwaza kwetha kuwenda rikiki gitaukenia tukurombora keriboku ibwega nya no ntubo bara kuringa thimu na ba gutuma text jenu tutomba ugithoma edu to recognize so much. Thank you. Nibaka sana mheshimiwa na tubakuya na okay rengena kenda tutana mbere na kumba kwithira twithomithia antu bura siasa chitete na mbere na bura tubati kumba kwithira kinya tukiria kenda inya ithurano bikinya kwiriria twithira tukimenya ne atugeri ba gutubati kuthura no tutibati kuthura no umweya na no aina interest yawe. Nibaka sana mutegeri wa Meru TV no tubo tuthiatira igilogete thithatu na ndeka 27 betikiria twikire gatanta kiri mubango eyo Meru TV rukiri tuonane chekinya thithano mwaka tha mwanja kiri mubango you are the wave ni wambeta muthoni wa KIRIAMANA. Thank you.